Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha, mwebwe mutega amatwi mugakurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kugira ngo tubane namwe mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye zirimo amakuru ya politike, umutekano na diplomasi. Ibiba bikomeje kugenda biba hano muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze n'uburyo byazindutse mu burasirazuba bwa Kongo, dukubitire mu gihugu cy'u Burundi turebe ngo abavandimwe b'abashinga nahe baramutse bate. Tuze kugenda tureba amakuru aturuka Kinshasa, byose turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Inshuti bavandimwe, murabizi neza yuko ibyacu ari amakuru kandi twamaze kugenda twiyemeza kuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gukubitira muri Kivu zombi turebe ngo bihagaze bite. Bidatinze rero, inkuru yihutirwa tugomba guheraho by'umwihariko biravuga yuko Wazalendo batunguye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 muri Rwindi muri teritwari ya Rucuru, aho bivuga yuko barashe ibi birindiro byose bigakongoka. Muraza kugenda mumenya uburyo bihagaze, ariko nanone kuva ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo Mutarama umwaka 2026 biravuga yuko imirwano yabaye imirwano ihanganishije inyeshyamba za M23 ndetse ne Wazalendo cyangwa se na coalition muri rusange. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo ndetse n'uburyo urugamba muri ibice rwagenze. Gusa ikiriho cyo twababwira nuko Wazalendo yasize icyuye intsinzi kuri urugamba, by'umwihariko aho ibiniro bigera muri bitatu bya M23 byose byamaje kugenda bishyirwa hasi. Izo ni inkuru tuba tubararikiye kandi tuba tugomba kugenda tuza tubaramburira. Inshuti bavandimwe, murabizi neza yuko tuba tukiri aho ngaho turareba amakuru aturutse mu gace ka Makobora cyangwa se Imakobora, aho ngaho ni muri teritwari ya Baraka, aho bivuga yuko generali w'Umuzarendo bita Makanaki Kasimbira John mu by'ukuri yamaze kugenda yemera yuko agiye guhangana n'inyeshyamba za M23 ndetse yanaciye akarongo yuko izi nyeshyamba zitazigera zongera kugera hariya muri Makobora, yaba Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri. Uyu mujenerali yamaze kwikomanga ku gatuza ndetse ategura ingabo ze, agaragaza yuko M23 ishobora kuzahura n'uruva gusenya mu gihe yakongera kwa divansinga ijya hariya muri Makobora. Turaza kugenda tubabwira byinshi bikomeje kugenda bitandukanye. Tugaruke mu mujyi wa Bukavu tubabwire amakuru ari kugenda turukayo. Murare wapi mu baturage ntayo, aho bivuga yuko ubuzima bukomeje kugenda bukakara. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo ndetse n'abaturage bamwe batavuga rumwe n'ibyo M23 ikora mu buryo bw'ubuyobozi. Kinshasa turaza kugenda tureba Perezida Tshisekedi wamaze kugenda akorana n'ibihugu bikomeye cyane kugira ngo yongere yisuganye, ahabwe ibikoresho ndetse yatake yongere atangire imirwano yo guhangana n'inyeshyamba za M23 muri Nord Kivu na Sud Kivu. Biravuga yuko amaburigade abiri ndetse na bataliyani ebyiri z'ingabo za M23 zamaze kugenda zigera hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nanone biravuga yuko muri izi brigade zose ngo harimo abasirikare b'u Rwanda bari muri izi brigade ndetse bakaba baramaze kugenda bagera hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibyo byose turaza kugenda tubibabwira ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Biravuga yuko itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ONU ryemeje muri raporo yaryo yuko mu by'ukuri ngahagaragara kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Mutarama umwaka 2026 ko ingabo z'u Rwanda RDF ngo zikomeje koherezwa mu buryo bwambukiranya imipaka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bigavuga ko ngo zigashyigikira ihuriro rya AFC M23. Muri iyi raporo turaza kugenda tubasomera ibyaje gutangazwa ni ONU. Nyamuneka murabizi neza yuko ibyacu ni amakuru kandi mu by'ukuri aba ari amakuru y'ubwino yizewe. Tukiri aho ngaho muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Murabizi inshuti bavandimwe yuko tuba tugomba kugenda tubana namwe, ariko namwe mukatwereka yuko mwashimye cyangwa se mwakunze ibiganiro byacu, tugakomeza kugenda duhuza ibiganiro ndetse n'amakuru agenda aba amakuru. Bidatinze rero, inkuru zacu cyangwa se inkuru y'iki gitondo cyangwa amakuru azindutse tugomba guheraho. Turabanza turebe uburyo imirwano ihagaze muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu,
aho ibintu bikomeje kugenda biba ibintu bikomeje kugenda biba vumbi na jasho. Operasiyo zikomeye cyane zihuriweho by'umwihariko za FARDC na FDNB biravugwa yuko rwose ubu byamaze kugenda bihinduka, bikavuga yuko kandi ingorane zikomeye cyane zamaze kugenda zigwirira inyeshyamba za M23 ndetse abasirikare benshi bakaba bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni FARDC irimo irifashisha drone, irimo irica benshi. Nk'ubu raporo ziri kugaragara biravugwa yuko abasirikare bagera kuri 200 baherutse gupfa mu minsi itagera ku cyumweru nyuma y'ibitero bitandukanye by'umwihariko byabaye muri teritwari ya Masisi, aho ibirindiro bitandukanye by'inyeshyamba za M23 byibasirwaga mu buryo budasanzwe. Ariko si ibyo, nanone andi makuru akagaragaza yuko nyuma yuko leta ya Kinshasa ifashe icyemezo cyo gusimbuza uwo bita Lieutenant General Ruboya, ndetse bigaragaza yuko uyu mujenerali yagiye akora amavugurura atandukanye. Mu byibuke neza yuko uyu mugabo yaje asimbura Brigadier General Gasita wari uri hariya mu mujyi wa Uvira, ariko uyu mugabo aza amusimbura. Biravuga yuko rero nyuma yo kugera muri biriya bice rwose ibintu byagiye bihinduka, by'umwihariko adefanda ibice bya Mwenga abuza M23 kubyinjiramo, ndetse n'ibice bitandukanye by'umwihariko bituma inyeshyamba za M23 zitahinjira. Ni nawe wayoboye ibitero bitandukanye birimo birajya gukora operasiyo muri Masisi, ndetse ni nabwo muri kumva yuko inyeshyamba za M23 zirimo ziraraswaho mu buryo budasanzwe, ariko bigizwemo uruhare n'uyu mujenerali benshi badatinya kugaragaza ububasha n'ubushobozi bwe, by'umwihariko mu buryo bwo kurwana asanzwe ari umugabo umenyereye urugamba. Ngira ngo twari twakomeje ku kijyanye n'inkuru za Wazalendo bitunguye, aho bivuga yuko Wazalendo batunguye inyeshyamba za M23 muri Rwindi muri teritwari ya Rucuru. Biravuga yuko rero kuva ku gicamunsi cyo kuwa gatatu, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize tariki ya 7 Mutarama umwaka 2026, biravuga yuko habaye imirwano ikomeye cyane ndetse ihanganisha inyeshyamba za M23, ndetse aho bivuga yuko ngo zaje kuba zahura n'uruva gusenya, ndetse n'abazalendo bo muri CMC FDP ndetse mu bice bitandukanye by'akarere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka ku baturage avuga ko iyo mirwano yibanze cyane mu bwami bwa Bwito, ndetse by'umwihariko mu midugudu ya Kojo ndetse n'agace ka Makobale hariya Makomare aho muri teritwari ya Rucuru. Hari kandi n'andi makuru yemeza ko habaye imirwano muri Rwindi ndetse imbere ya pariki y'igihugu ya Virunga, aho impande zombi zahanganishije bikomeye cyane intwaro nini ndetse n'intoya, ndetse nk'uko bigaragara kandi inkomoko imwe yo muri ako gace yasabye kutavuga amazina, cyangwa se yasabwe kutavuga amazina kubera impamvu z'umutekano. Yatangaje ko inyeshyamba za M23 zishyigikiwe na Kigali nk'uko baba babivuze, ariko zagabye igitero cya mbere ku birindiro bya Wazalendo, bituma bagira uko basubiza bikomeye cyane, ndetse bituma iyi mirwano isa naho yaje kugenda ifata indi ntera. Byongeye kandi hagiye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye kugera mu midugudu ya Mamba, ndetse aho abazalendo bakomeje guhangana n'inyeshyamba za M23. Ibyo byose rero bikaba bikomeje kugenda biteza ibibazo by'umutekano muke mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka kandi muri Makobora nk'uko twabibabwiye, generali w'umuzalendo Makanaki Kasimba John yamaze kwiyemerekana mu ruhame agaragaza yuko ariwe ugiye kwifatira inkota ityaye cyane yo guhigisha uruhindu izi nyeshyamba za M23 by'umwihariko, akagenda azirukana kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo. Mu by'ukuri uyu mujenerali n'umwe mu bajenerali cyane ndetse banadefanda iki gihugu cya Kongo nk'uko we yakomeje kugenda abigaragaza. Generali Makanaki n'umwe mu basirikare bakomeye cyane yuko abenshi badatinya kuvuga yuko ari general autoproclamé, cyangwa se ngo amapeti ye yaba atarakoreye mu gisirikare cya FARDC, ariko yamaze kugaragaza yuko we n'abahungu be ba Wazalendo by'umwihariko iyi Wazalendo VDP bagomba gukora ibishoboka byose bakirukana inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye. By'umwihariko bamaze kuritira bavuga yuko iyi Makobora itazigera yinjirwamo n'izi nyeshyamba za M23 bice. Murabyibuka neza yuko uyu nguyu niwe wasimbuye Brigadier General Gasita ubwo Wazalendo zamwirukanaga muri uriya mujyi wa Uvira. Biravuga yuko rero akomeje kuyobora ibitero bikomeye cyane
ndetse bimwe mu bitero akomeje kugenda ayobora bikomeje kugenda bigera ku ntego, cyane cyane ko hari amavugurura akomeye cyane muri axis zitandukanye, by'umwihariko arimo aragenda agaragara nyuma y'uko FARDC rwose ihinduye bamwe mu basirikare bakomeye cyane bo kuyobora izi ngamba zitandukanye. Biragaragara yuko hari icyizere ndetse harimo haragenda hagaragara yuko hari intambwe zikomeye cyane uruhande rwa coalition rurimo ruragenda rutera, ndetse biranavugwa yuko ukurikije muri axis zitandukanye uburyo inyeshyamba za M23 zirimo ziragenda zigamburuzwa, biragaragara yuko FARDC ikomereje kuri iyi ritime ishobora kugenda yigarurira n'ibice bitandukanye, by'umwihariko birimo ibyo bagiye bamburwa n'inyeshyamba za M23. Ariko nanone bikagaragaza yuko ubundi bufatanye bw'inyeshyamba, ubundi bufatanye bw'igisirikare cy'u Burundi ndetse na avantage ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka guhereza abasirikare biwe n'agashimwe ku mwaka mukuru. Ahangaha rwose ni ibigaragaza yuko uruhande rwa coalition rukomeje kugenda rugaininga power cyangwa se rwakira ingufu zishobora kuza kugenda zigira byinshi zikora ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 rero biravugwa yuko bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane, ibura ry'ibikoresho bimwe bya gisirikare ndetse n'umubare w'abasirikare bakeya, kubera yuko mu minsi yashize mwabonye yuko hamaze iminsi hari kugabwa ibitero bikomeye cyane byifashishijwemo indege ya Sukhoi 25 ariyo ikomeje kugenda imishagira ibisasu mu birindiro by'inyeshyamba za M23, ariko bigasiga bamwe mu basirikare b'uyu mutwe bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Icyuho rero biravuga ko cyamaze kugenda kigaragara muri axis zitandukanye zirimo ziraberamo imirwano, cyane cyane ko FARDC nayo yize umuvuno ukomeye cyane wo kugenda wifashisha izi ndege zidasanzwe ziri kugenda zigaba ibitero mu birindiro by'izi nyeshyamba za M23. Aha rero bikagaragaza yuko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ari intambara itari buze kugenda yoroha, by'umwihariko ni intambara iri kugenda igirwaho cyangwa se igira ingaruka zikomeye cyane bw'abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi, nyuma yo kugaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye batazigera bamushyigikira ku kuyobora iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi, inyuma yuko akomeje kugenda agaragaza intege nkeya. Anandi makuru agiye atandukanye turaza gukubitira ku bijyanye n'ubuzima bw'umushikiranganji cyangwa se bwahoze ari umushikiranganji, mu by'ukuri uyu nguyu akaba yari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi, ni Alain Guillaume Bunyoni. Bivuga yuko ubuzima bwe buri mu kaga ndetse benshi badatinya kugaragaza yuko ngo yaba yamaze kugenda atorokeshwa. Ariko nanone andi makuru akavuga yuko nyuma yo koherezwa mu bitaro bikuru bya Kira Hospital, ibitaro byigenga bisanzwe biri hariya i Bujumbura, amakuru ye agaragaza yuko ashobora kuba yararemberanye cyane. Ariko nanone bikavuga yuko bamwe mu bayobozi bakuru bo muri CNDD-FDD by'umwihariko batumva doctrine za Perezida Evariste Ndayishimiye baba bakoze igikorwa cy'ubutwari cyo kuba bamutorokesha nyuma yuko yagirijwe ibibazo byinshi ndetse n'ibirogo byinshi, by'umwihariko bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwo bita Ndikuriyo rero ibintu bye nawe bikomeje kuzamba, yamaze kugenda agaragaza yuko ku itariki 25 z'uku kwezi kwa Nzero umwaka wa 2026 agomba kwita afasha hasi inshingano zo kuyobora CNDD-FDD, nawe agatangira inzira nshya ya politike, ibyateye ubwoba abaturage benshi b'igihugu cy'u Burundi. Ndetse ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiyeho ibintu bishobora kuba bigiye kumukomerana. Uyu mugabo asanzwe afite popularite mu baturage b'abarundi, ndetse bivugwa yuko mu gihe yaba agiye guhatana na Perezida Evariste Ndayishimiye nta kabuza agomba kuzahabwa umwanya n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, kuko bamufata nk'umugabo ukoresha ubwenge mu byo akora. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko uyu mugabo isaha n'isaha mushobora kuza kumva biraturitse hagati ye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bagaragaza yuko muri iyi minsi bari guferana cyangwa se bari kugenda bagaragaza ikintu cy'uburyarya. Ariko nyamuneka ngira ngo twababwiye impfunyapfunya twibagirwa kubabwira yuko na subscribe zanyu, like zanyu, share zanyu zikenewe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bigera henshi kandi bikomeze kugenda byumvikana kuri imbonera kure yacu imwe rudende. Andi makuru kandi tugomba kuza tubabwira, turaza kugenda tubwira uburyo igihugu cya Qatar cyamaze gusubiza igihugu cy'u Burundi nyuma yuko mu by'ukuri Edouard Bizimana, uyu ni minisitiri ujejwe ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda
kugenda mu by'ukuri yandika tweet ikomeye cyane ataginga igihugu cya Katari, by'umwihariko kuri tweet yaragize cyangwa se ataginga igihugu cya Katari, agaragaza yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye kuba zatabara nyuma yuko ngo Katari irimo irifashisha amafaranga igafatanya n'igihugu cy'u Rwanda ku gusenya akarere. Ibi rero mu by'ukuri biravuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye nk'umudiplomate mukuru nyuma yo kubibona yahise asaba uwo mushikiranganji gusiba iyo tweet kugira ngo mu by'ukuri bidateza isaga cyangwa se menace ku bihugu byombi, igihugu cya Katari ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko rero Perezida Evaristo Ndayishimiye yifashishije hegemoni afite asibisha iyi tweet ndetse anasaba imbabazi igihugu cya Katari yuko byabaye mu by'ukuri bitateguwe, ariko nanone Katari yamaze kugenda isubiza igihugu cy'u Burundi yuko mu by'ukuri yamaze kugenda itanga imbabazi cyangwa se ikigongwe nk'uko abavandimwe b'abashinga nahe bakomeza kugenda babigaragaza. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri ibibazo biri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ari ibibazo abenshi mu gihe batari buze kugira icyo bakora bishobora kuza kubyara akaga gakomeye cyane, by'umwihariko bikabyarira akaga gakomeye ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye bukomeje kugenda buhura n'ibihe bidasanzwe nyuma yuko ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubuvuzi, ibibazo by'ibitoro ndetse n'ibindi bibazo byose bitandukanye byuganyije ubutegetsi bw'abadede bitangiye kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda basubiranamo nyuma yuko Alain Ndikumana akomeze kugenda ashinza bamwe mu bayobozi bakuru atashatse kuvuga amazina bo muri CNDD-FDD bashaka kuba ubuzima bwe babuhonyora cyangwa se babutwara kubera ibikorwa bye byo kuba atari kubemerera gutwara igiturire ndetse no guhabwa za ruswa. Biravuga yuko rero nanone bishobora kuza gukomerana umugabo bita Reverien Ndikuriyo kuba ubuzima bwe bushobora kuza kujya mu kaga kuko yamaze kwidakarara ndetse no kugaragaza yuko asuzuguye ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Prime Niyongabo nawe ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Uyu mugabo mu by'ukuri Perezida Evaristo Ndayishimiye muri iyi minsi ngarimo arakina politike yo guferana cyangwa se politike yo kugerageza kurenzaho, aho uyu mugabo ngo ni Prime Niyongabo akomeje kugenda agaragara mu madosiye menshi agiye atandukanye no kuvuguruza bimwe mu bikorwa bya Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ariko nanone ubu ngubu biravugwa yuko uyu mugabo yamaze kuva ku izima ingabo yamaze kugenda azohereza mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'agasopo ikomeye cyane yakomeje kugenda ahabwa, ndetse General Sultan Makenga muhamagara mubwira ati nyamuneka muvandimwe gerageza umenye uko managing igisirikare cyawe, bitabaye ibyo